muraho neza, nizere yuko mumeze neza aho muherereye hose. Rero ngiye kubereka ukuntu ushobora kuzibura drainage zo kuri balcony mu gihe zazibye utabasha gukoropa amazi ngo agende. Urabibona ko hano amazi, ufunguye amazi ntabwo amazi agenda, ahubwo yigumira hejuru. Urabibona ko amazi ntabwo ashobora kugenda rwose, kandi uyu muferege uri wagenewe gutwara amazi. Ikintu tugiye gukora rero, tugiye gufungura hano, gukora agapfundikizo, noneho tuzibure hano hantu. Turifashisha agatoroseri cyangwa se agatereya bemeye gaterwa n'akabikora neza. Amazi ntabwo agenda habe na gatoya. Muri ko kugerageze kuyunguramo amazi leta ikeneye. Ntabwo amazi ashobora kugenda, ntabwo byemewe, ahubwo tugiye gukora turakuramo gutyo tuzabasha gukurura amazi. Iyo ugiye ariko aragiye, hano bigaragara ko amazi agiye.